uHelen Zille usethumeleke izincwadi ngeqembu le-DA zokuba kukhishwe umnumzane okanye udokotela Hlophe esikhundleni sokuba-ke kwi-JSC yalapha-ke eMzansi Afrika. Angiqale ngobingelele ngikwamukele le channel eMaswidi Media Production. Mawukuthi uyaqala ukufika le channel ngicela ukuthi ungenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe. Mawuqeda ukuba le video ushaye like bese-ke uyakhomenta kulolu daba lwanamhlanje. Nganza kwethu ngike nganibikela ngodaba oluthinta uJudge Hlophe kanye-ke noHelen Zille. uHelen Zille esho-ke ethi-ke uJudge Hlophe akumfanele ukuba-ke kulesi sikhundla se-JSC, akumfanele nanokuthi nje aze abe sephalamende, kodwa nje kakhulukazi uthe into engamfanele ukuthi-ke abe sesikhundleni sokuthi uzoba kanye namajaji ahlulela amanye amajaji, uzoba kanye namajaji aphasisa amanye amajaji ekubeni lowo Judge Hlophe naye aphucwa imendlela zakhe zokuba yijaji ngokuthi-ke waphula umthetho njengejaji. So uHelen Zille-ke ukushilo-ke wathi cha, leyo nto leyo beyi-DA nje abayizwisisa kahle futhi-ke bazoyilungisa, bazobhekana ngqo nomnumzane Cyril Ramaphosa kanye-ke nabaphethe-ke uhlelo lwe-JSC ukuze-ke kuzokwaziwa ukuthi-ke kudilizwe kuphinde kukhishwe uJohn Hlophe kulesi sikhundla. Njengoba kubona-ke la ngaphambi kwakho-ke zifakiwe-ke iy'ncwadi, afakiwe-ke amaphepha okuba-ke akhishwe njengoba kubona kubhaliwe nje nanokuthi case number yakhe u-16170/24. Njengoba ubona-ke phambi kwakho kubhalwe ngolobangisi ukuthi-ke Hlophe is not a fit and proper person to be a judge, was impeached from office and should not serve on the commission that selects future judges. The DA will always defend the rule of law and the constitution. Okusho yona-ke lento-ke engiqeda kuyichaza njengamanje ukuthi-ke bathi uHlophe akekho fit futhi-ke akuyena umuntu okufanele ngabe-ke uyijaji, wakhishwa e-ofisi and futhi akufanele ukuthi-ke azasondele kwikhomishini elikhetha amajaji azayo, the future judges. Besithi-ke the DA will always defend the rule of law and the constitution. Kushuthi-ke njengamanje ngani zakwethu sezoqala-ke futhi-ke kubhekwe-ke le case yakhe-ke uJudge Hlophe. Futhi-ke mina ngokubona kwami ngibona sengathi-ke mhlampe iphalamende logcina ngakho ukumkhipha, kodwa-ke asasi sizobona ukuthi-ke Umkhonto Wesizwe uyilwa kanjani lempi. Sizohlala nje silinde sibheke ukuthi iphetha kanjani. Kanti-ke futhi noFikile Mbalula naye ubekade-ke esilulazile lesinqumo okanye ubekade esigxekile isinqumo sikamnumzane Jacob Zuma sokuba-ke athumele uJudge Hlophe ephalamende ukuthi nje aze amthumele ekuthenini-ke abe kwibhodi okanye-ke kwikhomishini le-JSC. Uthe kubone nje ngokudelela umbuso walapha eMzansi Afrika ukuthi umletha kanjani umuntu owakhishwa ngoba okanye-ke owakhishwa ofisini lokuba yijaji ngoba nakhe ephula umthetho. Manje uthi-ke usemletha kanjani? Asazi-ke sizohlinda sibone ukuthi-ke phetha kanjani. Ngizocela kuwena ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi-ke uyasubscribe, uyalike bese uyakhomenta, phinde futhi-ke ungakhohlwa ukucofa notification bell ukuze ungeke usale ngaphandle mangabe sibheka okusha okudevelophayo kulolu daba. Ngiyabonga.